Dobrodošli na kanal Srbija Vesti. Dmitrij Medvedev, bivši ruski predsjednik i premijer, a danas zamenik predsjednika Ruskog saveta bezbednosti, komentarisao je sukob između američkog predsjednika Donalda Trumpa i najbogatijeg čoveka na svetu, Ilona Muska. Spremni smo da pomognemo u zaključivanju mirovnog sporazuma između Donalda i Ilona za razumnu naknadu i da prihvatimo akcije Starlinka kao platu. Ne svađajte se, momci, rekao je Medvedev. Šta se desi kada najmoćniji političar i najbogatiji čovek na svetu uđu u otvoreni sukob? Svet upravo saznaje i prizor nimalo nije lep. Donald Trump i Elon Musk, dvojica ljudi s metaforički najglasnijim megafonima na planeti, okrenuli su se jedan protiv drugog. Neslaganje je preraslo u otvoreni rat rečima. Trump je zapretio da će prekinuti brojne poslove koje Musk ima sa američkom vladom, poslove koji doslovno pokreću njegov svemirski program. Najlakši način da uštedimo milijarde dolara u budžetu jeste da prekinemo s Elonom, sa svim njegovim subvencijama i ugovorima, objavio je Trump pretećim tonom. Ako Trump zaista okrene državni aparat protiv Muska, tehnološki magnat će to i tekako osjetiti. Akcije Tesle su samo u četvrtak pale za 14%, a Musk je izgubio milijarde. Ali Musk ne ostaje dužan. Nakon Trumpovih napada, pozvao je na njegov poziv i izazvao ga da zaista prekine državnu podršku njegovim firmama, a potom uzvratio i objavom da ubrzava povlačenje kapsula Dragon, na koje se NASA oslanja za isporuku zaliha i slanja astronauta na međunarodnu svemirsku stanicu. Musk, valja priznati, ima gotovo neograničene resurse za kontranapad, može čak i da finansira Trumpove rivale na republikanskim predizborima sledeće godine. U četvrtak je najavio i veliku bombu, sugerišući, bez ikakvih dokaza, da se Trumpovo ime nalazi u još neobjavljenim dosijeima Jeffreya Epsteina. Trumpova portparolka, Karoline Leavitt, odmah je reagovala. Nažalost, Elon je razočaran jer Trumpova administracija ne predviđa politike kojima se on nadao. Možda Musk neće moći pobediti čitav državni aparat pod Trumpovim vođstvom, ali svakako može naneti ogromnu političku i ličnu štetu njemu i republikanskoj stranci. Sukob je počeo tiho prošle nedelje, rasplamsao se u sredu, a eksplodirao u četvrtak, i to usred Bele kuće. Novi nemački kancelar u poseti, Friedrich Merz, sedeo je u tišini, dok je Trump zvučao poput ostavljenog ljubavnika, slikovito opisuje BBC. Trump je izrazio iznenađenje Muskovom kritikom zakonodavnog okvira, odbacio tvrdnje da bi izgubio izbore bez Muskove pomoći i ustvrdio da se Musk okreće protiv njega jer bi Tesla mogla izgubiti poreske olakšice za električna vozila. Musk mu je odgovorio ležerno, svejedno. Rekao je da mu nije stalo do subvencija, već da želi smanjiti državni dug, koji naziva egzistencijalnom pretnjom za sad. Ponovo je izjavio da bi demokrate pobedile bez njegove pomoći. Trumpu je poručio, kakva nezahvalnost. Zatim je usledila salva napada i sukob je postao ozbiljan. Iako su dugo održavali bliski savez, Musk je imao formalnu ulogu u Trumpovoj administraciji, na čelu TZV Ministarstva za državnu efikasnost Doge, koje je otpuštalo činovnike i ukidalo agencije. Mnogi su od početka nagađali da bi moglo doći do raskola. U jednom trenutku činilo se da su ta predviđanja bila pogrešna. Trump je podržavao Muska uprkos njegovim gafovima, padu popularnosti i sukobima s raznim frakcijama unutar republikanske stranke. Kada je prošle nedelje istekao Muskov 130-dnevni status posebnog državnog zaposlenika, dvojac je u ovalnom kabinetu priredio srdačan oproštaj, a tom prilikom Musk je dobio i poseban zlatni ključ Bele kuće. Sada se postavlja pitanje, kuda dalje? Republikanci bi mogli da imaju problema da prikupe podršku za Trumpov zakon koji uključuje novo zaduživanje, ako se Musk odluči da im se suprotstavi i retorički i finansijski. Nije isključeno da će Trump dodatno napasti Muska, usmeriti se na preostale ljude u administraciji koji ga podržavaju, otvoriti nove istrage oko njegovih poslova sa državom. Sve je na stolu. U međuvremenu, demokrate posmatraju sa strane, nesigurne da li da ponovo prihvate Muska, koji je nekada bio donator njihove stranke. No poznata je izreka,
Neprijatelj mog neprijatelja, moj je prijatelj. Radi se o igri nulte sume, rekao je demokratski strateg Liam Kerr. Sve što Musk učini protiv Trumpa, koristi demokratama. Ali sukob s Trumpom dolazi u prilično lošem trenutku za Muska. Tesla se suočava s lošim prodajnim rezultatima u Kini, najvećem svetskom tržištu električnih automobila. Prodaja modela 3Y pala je za 15% u maju u odnosu na prošlu godinu. Kineski konkurent BYD je prestigao Teslu po prihodima. Trumpova pretnja da će Musku ukinuti sve državne subvencije i ugovore stavlja dodatni pritisak na američkog tehnološkog milijardera. Steve Bannon je u četvrtak otvoreno pozvao Trumpa da preuzme SpaceX iste večeri. Musk je uzvratio najavom povlačenja kapsula Dragon, koje NASA koristi za misije na međunarodnu svemirsku stanicu. Mnogi SpaceX, ovi ugovori sa SAD-om su poverljivi, ali se njihova ukupna vrednost procenjuje na desetine milijardi dolara. Samo u fiskalnoj 2024. godini SpaceX je primio 3,8 milijardi dolara. Prema predsjednici firme Gwynne Shotwell, imaju još 22 milijarde dolara aktivnih ugovora, od čega 15 milijardi dolazi direktno od NASA. Jedan od najvećih je i ugovor sa Pentagonom vredan 733 miliona dolara, koji se odnosi na lansiranje satelita u orbitu. Ranije je objavljeno da su Musku i njegovim kompanijama dodeljeni ugovori, zajmovi i subvencije u vrednosti od najmanje 38 milijardi dolara. Ako se rat s Trumpom nastavi, Musk bi mogao sve to da izgubi, ali isto tako i Trump. Polemika američkog predsjednika Donalda Trumpa i biznismena Ilona Muska je unutrašnje pitanje, sad i Kremlj nema nameru da tim povodom reaguje, rekao je portparol Dmitrij Peskov. Na pitanje o mogućem uticaju tog događaja na angažovanje američkog predsjednika u procesu rešavanja ukrajinske krize, Peskov je rekao predsjednici država stalno rešavaju brojne zadatke i da imaju dovoljno vremena. Otvoreni sukob američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegovog donedavnog bliskog saradnika milijardera Ilona Muska u fokusu je svetskih medija. Pravi mali rat objavama poveo se sinoć na društvenim mrežama, s jedne strane Musk, a u drugom uglu Trump. Prema rečima Peskova, Moskva i Washington nastavljaju da kontaktiraju različitim kanalima. Za Moskvu je to važno, dodao je on. Nedavno je bio telefonski razgovor dvojice predsjednika. Naravno, nastavljamo kontakte različitim kanalima, rekao je on. Portparol Kremlja je rekao i da sad nastavljaju da daju svoj doprinos posredničkim naporima u procesu rešavanja ukrajinske krize. Sad nastavljaju da ulažu napore u cilju rešavanja ukrajinske krize, posredničke napore, i na tome smo im zahvalni, istakao je on. Komentarišući raniju izjavu Trumpa koji je uporedio sukob Rusije i Ukrajine sa dečijom svađom, Peskov je rekao da Trump može da ima svoj stav o situaciji u Ukrajini, ali da je za Rusiju to pitanje od nacionalnog interesa i budućnosti zemlje. Za nas je to egzistencijalno pitanje, pitanje naših nacionalnih interesa i naše budućnosti, rekao je Peskov.